Egameni likaJesu waseNazaretha sibingelele comment lonke ngojabulo kwananzimande isindisiwe egameni likaJesu waseNazaretha. Egameni likaJesu lihlukane nesono. Amen. Matthew chapter number 11 sifunda verse number 28. Osethulile ngokufundela egameni likaJesu. Matthew chapter number 11, verse 28. Zanini kimi mina nonke enikhatheleyo nensindwayo, mina ngizakuphumuza. Baba, lelizwi lakho linamandla uNkulunkulu wethu ngosinikeza impilo ngalo. Lord, Baba wethu uphilile naphezulu konke wethu. Khuluma ngenhliziyo yakho sisizinayo Nkosi. Moyeni nasinyameni yethu uJesu Kristu inkosi. Amen. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina Jesu ngizakuniphumuza. Mazwi lawashiwe inkosi. Egameni likaJesu mayisho lamazwi uwasho kubantu abaningi ngakho efaka igama elithi zanini kimi, okusho ukuthi akabhekisile umuntu oyedwa kodwa ukhuluma nabantu abaningi. Kuneqembu la ayekhona uJesu labantu abaningi elalikhona, and uma emile uJesu ube sekhuluma ngamazwi ethi zanini kimi nina lonke enikhatheleyo. Into eqalayo ukuthi uJesu ubona abantu bekhathele futhi ubona abantu besindwa, kodwa noma babona bekhathele akasho ukuthi yimani lapho ukuba mina ngiyeza, kodwa uzwakala ekhuluma amazwi ukuthi mina enikhatheleyo nenisindwayo zanini kimi. Into eqalayo ukuthi abantu abasindwayo nabakhathele benza kanjani, ngoba vele bakhathele vele bayasindwa. Zanini kimi mina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Jesu. uNkulunkulu ukhuluma ngeqembu labantu abakhona. Singeke sazi noma abantu abangakholwa noma abantu abakholwayo, kodwa uma ekhuluma nalabantu ukhuluma amazwi anezinto ezimbili ukuthi bayasindwa futhi bakhathele. Kunemithwalo ekhona ebona okungenzeka ukuthi yena uyayibona kodwa abanye abantu abayiboni, ngoba ukube uJesu noma abantu labe kade ukhuluma nabo bebeyibona imithwalo ekade ibona besingekho isidingo sokuthi asebenzise amazwi ukuthi zanini kimi nina nonke enisindwayo. Uma mningi mhlawumbe leminyango kuba abantu abadlulayo njengoba nabantu ukuthi banemithwalo abanayo noma bayasindwa, asikho isidingo sokuthi ngithi kubo zanini kimi. Ngibona ngithi wena sibani nawe sibani nawe khoba niyasindwa wozanini kimi. Kodwa uJesu ubonakala la ukholisa amazwi angajwayelekile, ukhuluma ngathi akababoni labantu ukuthi bayasindwa, kodwa siyazi ukuthi uyababona and nemithwalo ebasindayo uyayazi, kodwa manje ukhuluma amazwi abaqalayo nayithi ukuthi kwabona namazwi enza ukuthi kwabona bahluleke ukuza kuye. Into enza ukuthi bahluleke ukuza kuye ukuthi ukhuluma kungathi umuntu ongaboni lutho, ukhuluma kungathi akukho lutho abona olenzekile, ukhuluma kungathi labantu bonke babona befana. Kodwa umike uma yekuthi nina nonke enikhatheleyo, nina nonke enisindwayo wozani kimi.
nangokusindwa yini engithanda ukuthi akashoyo ukuthi nini engisindwa ukuthi nani engisindwa ukuthi ungenza ukuthi lowo mthwalo nani ungenza ukuthi walokhulu kodwa igama lithi nobabili niyasindwa nomthwalo ihlukene noma izinto ezisindayo sihlukene kodwa nobabili kakuthi angazi noma inkosi ikhuluma abantu abasindisiwe yini noma ikhuluma abantu abangakholwa kodwa ithi noma kunjalo leli qembu ikhuluma nalo elabantu abasindwayo akaqinisa ukuthi yini abasindayo ingakho engasho futhi nokuthi ngiyabona wena ngokusinda ukuthi ozala but ukhuluma efihla uthi akube umuntu ozibheka yena ukuthi yini emsindayo abesebona ukuthi ingabe ufanelwe yini ukuthi ayikosini kodwa yena ukhuluma lamazwi ewafihla ingakho abantu abaningi bebengamdlula ngoba uma engibheka yena ubona ingekho into emsindayo kanti futhi nabantu abaseduze kwakhe babona ukuthi khona into emsindayo ngoba lento emsindayo ayikho ngaphandle kodwa ingaphakathi nolento emsindayo iwumthwalo kodwa umthwalo wakhe yena abanye abantu abawuboni ingakho inkosi ithi zanini kimi nina nonke enisindwayo nenikhathele ngamanye amazwi kumele kube umuntu ngayedwa ozibhekayo ukuthi yini le mina engisindayo angabheki umakhelwane ngoba umakhelwane letho uthakasindwa ngoba wena ubona ingaphandle but inkosi ekhulumile uma ithi ngozani kimi nina nonke kuba umuntu nomuntu ozozibheka ukuthi kodwa into engiyazi ukuthi kulabantu bayasindwa kodwa futhi nomthwalo basindayo ayifani kodwa ingakho nakho omunye zokukomenthayo mhlawumbe khulunywa nalo ya ngoba ngibona ngathi lelo sindwa mhlawumbe nendlela ahamba ngayo ngathi uyasindwa kanti vele lo mthwalo nanesisindo noma singaphakathi kodwa siyasinda nawe into eqalayo-ke ukuthi yindaba ujesu ethi zanini kimi labantu bathathele nabantu vele bayasindwa nomuntu vele usefuna ukugivapha nomuntu vele akasakwazi nakwenza lutho ukhathele uyasindwa kusho unemthwalo ewuju umthwalo oqala ukuthi uyasindwa owesibili ukuthi ukhathele ngamanye amazwi ukhathazwe umthwalo lo mthwalo usaqala ukuthwala namhlanje kodwa bokuyinto ekade iphila mhlawumbe kwathi uyesaqala wazingathi lula waqhubeka wahamba nawo wathi wahamba nawo wafinyelela kuleli zinga lapho usumsinda ingakho inkosi ithi zanini kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo kusho lo mthwalo uma ungakafika ezingeni lapho umkhathaza khona but uma umthwalo uthwele usufike la ezingeni khona ukuthi uyakukhathaza ukuthi wena alawa yiba wonke umuntu uthwele umthwalo kodwa inkinga ukuthi mhlawumbe abanye abakakhathali ukuthwala ujesu akafunike labantu akakhathali but uthi ufuna laba asebekhathele bawuthwale baze bakhathale bazithwalele baze bakhathale but manje ithi inkosi uma ukuthi uyezuka sengithwele kwanele sengikhathele ukuzithwalela amen zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo manje into engiqalayo ukuthi indaba uma inkosi ibona ngikale ngayiphathela umthwalo wami ngawuphatha ngizwe ukusinda kodwa ngazama ukuyiqinisa ngaqhubeka ngawuphatha ngezwa ukuthi ngawusinda ngayiqinisa ngoba the moment ngihamba nawo ilakhona kuyedekana kakhulu ngithweswa umthwalo loqinile asimnikeze omunye lo mthwalo wafika lapho ungikhathaza khona noma usukhathele awukwazi ukwenza lutho uphelela ngamandla awusafuna ukukhuluma awusafuna ukuthandaze nezwi likaNkulunkulu lakha noma sekuthi nabazalwane ngiyakhuluma ukuthi sengizobela nginyanyise ngoba vele sengikhathele noma zonke into ehlale nosindithi vele ngikhathaze mawufika ukhuluma ngayo vele nginyanye nomnyaka ngoba sengithwale ngaze ngafika lezinye khona ngikhathele noma sengikhathele vele ngasafuna lutho noma uthi uyangeluleke ngenyizwe ngathi awusho lutho noma uthi uyangenisa ngibone yonke into ngathi ayizukwenzeka ngoba ingathi awu-understand ukuthi kwenzekani but ithi inkosi ifuna njengoba usukhaya mana manje akusavuki uzakini nawe kubuhlungu-ke noma mhlawumbe ngiphatha kabi ukuthi indaba ujesu emile ebabona ngoba ujesu uyababona labantu abakhathele and uma
ulutho selifuna ukugivapha usenalento khona ngibona ngcono beziyeke ukhathele kodwa manje uthi isinto enhlaka kahle ukuthi njengoba usukhathele ngiyeza ukhala uthi okusho ukuthi noma ngabe kuthiwa usukhathele usuyasindwa kodwa usanawo amandla ngamanye amazwi amandla angapheli umuntu wokuza uJesu noma ngabe kuthiwa usekhathele kangakanani wathithi inkosi aye noma kuthiwa ususindwe wakhathala wahlala phansi wagivapha bonke abantu bakudela kodwa usanawo amandla okuthi uzemile musolindele ukuthi ngize kuwe wena usanawo amandla okuthi uzemile ingakho ubona abantu bezinikela besindiswa basuke bethi ngisanawo amandla ngiyaphuma ngikhathele ngiyaphuma ngisavuma ulutho empilweni yami sengigivaphile ngayeka ngakhathala ngayekelela konke kodwa ngisanazo amandla okuza Jesu noma ngabe kuthiwa kwenzakalayo kodwa ngisanawo amandla okuza Jesu Inkosi zalini kimi hayi bakhe hayi mlosethu bakho zalini kimi ngoba noma ngaye bakhe ngeke baphumuze mohlule kuye zalini kimi sobalo uma ukhathele uthi wena ngena amakhaya wenza into lokukhathala my god lokho ukhathele usuphaka ngoba akazi ukuthi yini ekhathele awusali bandle noma tshela makhelwane bakwazi ukuthi zanini ngoba sakhona umuntu owazi ukuphathisa sho uyakhathala ngoba kumele nalabantu ekade bekuphathisa isikhathi nathi ngoba kumele kuze kufinyelele kulesimo lapho umusakhulile nabona izinto iziphi uNkulunkulu ayidedelayo empilweni yomzalwane kunezinto uNkulunkulu aziyekayo zimkhathaze ngoba umzalwane inkosi uNkulunkulu bese uNkulunkulu abadedela izinto ezomkhathaza khona izibuye ezikhaya khona izibuye ezikhaya zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nemisindwayo mina Jesu ngizawunikhuza ngoba ngiyasi ngingalayuthi ingakho ngizokuzwa ukuthi ngoba nawe ukhathele kodwa ngikuthi ngikhathala kumina ngakho ngeke umbone umuntu okhathele ngoba ukhathala ungaphakathi inkosi leyo ikhuluma ithi zalini wonke umuntu angenza ihlaba ukuthi uba nosidla ngoba sonke fonasi wonke umuntu beyibhekana uqalaza ngaphakathi hayi ngamuzi kodwa ngaphakathi ngikhathele bengeke ashilo Jesu kodwa uthile
Ngisekonzweni yokuhlabelela nawe